Deputy Chief Minister ka Jilla Uma Sniawbhalang Dhar, ulawan ban penha perda ya ka jingrakhe lingku snem baship hau ka jingya lenti ka Ummulong Pressbyterian College ha ka arphuai terek naitung. Kani ka college kadai kabala sedang nadu usnem arhajar khatlai bat sedang shwa tang ha ka art stream. Uma Sniawbhalang ubalong UMLA kanar tiang ha ka nigajuk ka seni ula pelat pet baru ya ka souvenir ka college. Kemudian mong record kino hikai kuman go responsible, mong record principal, mong record ke balang, mong record sponsorship body, hane kamjo le kibai kipal to mangi. You should be a collectively responsibility how you talk with challenge kiyongpi. Bun senior, na yakalam ni haki college ko magjain te hills kiyongi. Ten emis ngau soromi pun pau kam ngino bi kemat, neba dunah haki infrastruktur akiling wara. Hanya kini manga continuous process have a manlik institutions hanya orang kata le umper hak jingla luti hijan jom yu biang sindon hakiling orang yuti dauman hiu dah biang haku itruanan kesni ada pai HK ba college daman hita lakam ginu layau nyutok di la college ni ba wadi bon pergi kena wadi ruang classroom dah mana day shift ke morning shift have change kami kita le kini kita yau ini would have everyone pernah berkata ke problem. Sao tu ki school ki jo, ki building ki jo, ki institution ki jo, handai karo student increase man laga snem. Mduna go pass matric man snem, nani go attend matric man go pass, go attend matric. Minimum lam to bakla to pra kunde pa jaru snem. Tu go pass ete you hakini snem go arli sultan lig snem. Ki result ramiat ka. Handai chu kentu nak keling yang kau no mikmal yang pi. Jo wakat soman le entau huni tau pasa ne bal jo khibi pa ya kasi ku declare ye result matric ha result matric mo ngi ritwan ki course ne jo khibi pa ha kasi ku mi result matric ku celebrate la katai ku berkhai le mi katai ku snau si ala ka mam am kita ke mesin ku man challenge em bang tang pas da biang ne terlepas dia ke fast page yang aku kubur atau cemik ke fast division maximum yang mesti page doni. Mau bersiwah ke next page yang second division maximum full page. Lepas dia ke third division duna yang ke third dia cepat pasal lagi page. Kini memang ki responsible student. Hanya yang orang ikat ni hagi ni gisi guna cek guna start ke partai. Waktu yo first division le yo kelas 4 masuk. Dan tu yo kita. Baru yo 80% le dan kerbek dulu aja college go bahar. Tip yo mom yo mana. Na loro yo ke percentage ko biang kau mangani have entrance begin net sig NIT go pair ke entrance exams. That is the challenges that the present student that we are facing now in the state and in the country as a whole. Mencuha pas ke matric one could go correct na yo. Now do tip utar pas matric guna ke jobs da far la pa ko. Hai pa kalau pas engineer ni kawai pun ditau. Hanai kar ka mang anu yo bita. Ko pas engineer pun cu dai dukan. It's a job crisis. Tengah jo pun new jo kedau jo snen jo kentua. Hai bita gi youth skiongi. Hai bita gi youth skiongi. Jo bo ka encouragement wa hamdo jinkermen. Mempelai start ki bagi pai bio base with government jobs. Focus hak private sector, hak private companies war kamjo hak government jobs. Emi kanin rupa wajar hawa hanen kino kira sarkar state Meghalaya ni ku em so paulak belang populations. Ya fokus lepai kam kita benta mani go bakala. Relai bisiki tuan state hak ko empori India yongi. Ki direct mari pas degree ki kim jo fokus se government job. Nung kong fokus ki where are the big companies so that we will get a good pay. Kita tak ke fokus. Kita tak target yang student ko start kini singgukan ni. Ngayu awalai ke sarkar bunsin uyoik arpa arosan hajar khasan hajar untuk usuk. Hanya ramani ke challenges, ramani ke fighter. Hai company private sector ngau OAP. Bo lepa tak when become ketika main sakini si udah one.
Lepa wajar, tetapi minimum pay yang higher post. Kurjuk pay kau beri gilas. Handai hawa kelami te orang bunum sautu anggi i mayo tang kurek kam sorkar. Yo dulu hajar lah hoi bene. Hakini kisi le hajar yo pi. Cau di sekian tang sekian dah budi. Economic mat kudu face itu kudu cam personally. Kita tu di mana pak ba. Automat tung tang yo siap klik. Ai kasan spal klik. Ini aja di kene ba, mesti pergi ke mana yang pergi ki, memjok ki kita ke bagai kita lom dap ko. Hanya kuat akun tui biho yo kamu ni kabua, kenmur miana, focus on all sector in all sector. Bon telik luti habbu biak man. Bon ki student go start, lepas kita ke challenge, lepas kita ke missions, anggi dak mitregi, dau pai gon ngelain go merulai, science arts Kamas, dah ceki, bun bujuk ang bahag kaman kat ni, lai dekat ste, myok keren, don't be misled by your senior. KIS in the whole country can be to get me English. Ugru was start kru bu wilai be, kado ugru bay en lebo kru bu lempau chon lah. Man kau driver was start le ya kari ku thumme long moi ni kari ne u driver was start ya wori lai poi tha ko titi kete to man gluti go lai ikam gi bru ke generation ni ka ni ka man is a tough generation and challenge generation to ni busuk menchua am sandli gi post so mut ni go apply kan you chambi am chi pagli gi post am chi power jaru ko apply this is the This is the generation we are facing now. Ngakan mo ngam lupa ke challenge nang kien. Ngawrok na yung kuat ngaw apply civil engineers. Ngaw kana bi life ki nga. Warok ba na yung kuat ngaw apply civil engineer. Ni ba ele o yung bang pi be upa was start ki kaman yo man engineer nang. Dektin engineer hi nung kedong menchua ko dor sa khain lagi. Handai nga em lupa ke decision ke mindset from the day one in my school life. Ngam krek sarkara. Ngah kuat aman u business kuat aman to be a king in my own kingdom. Hanya mana na politician memberkapai berkhana. Hanya rejim pelai wana jong mana ne kau nor sencari pipai ba yo gini jinga warak go face ikon ngah kon singa kamtam warkam jo ya state level ile warak go. Kan mu hai por pas piwa am ge met with try wanga pa go bayo tawang ba ki ngam ben no krek sarkar. Kabe nung alam ben na engineer damulai skor. Ite to jinyu kabe yung nga. Ijiyu upaw yung nga ito ro. Ang hamsaw si ito ro. Badaw yo ko buram go kwa bich paw cha ban go kwa. Kete to ublay go tibi ban gibru. Hani em kam dan nga to salon bay pa. Ite to go start de go memoday hayawa. Dan nga ati ni gidi go per. Dan nga kso ka position go the topmost. Dan nga manu the most on this pin shoulder. Iyo ja belum tak yung ah. What war mani kecung yung ah. Hani em ngaji musibah. I'll be a businessman to be a king in my own kingdom. Hani unfortunately ham manu cukri bai ba adon negasi. Bon go pa i minister deputy chief minister pikam student. Ijo yo I comments ki jat piki jat. Kinit ki hanyu ku sarong do. Ko saptai ko sap surkat cholai chowan. Kuchong Chris Ador, please remember we are your servant. Kenmur mian. Hana yete wara we are accepted, not denied by me. I'm your leadership. We are here to accept everything. Kita tak ke duty yongi. Handai him tipi, pok duty we am ikarun jing jari kam gino cekri bai ba. Ngala sultan manomi kemarau. Ngar yiu lakajan pem gewit ke Singapore go ya ulal tu dua gi connecti nga ulai lang ki vita bon kamu pa yepi kan uli kurim gi connecti leader semenang ci hospital RJ siap ka uli pagi wotenya yutki. That is the duty of the leadership in the state and in the country as a whole. Bon gong kami ni udap mi itu isu reservation policy anggi mayaja ibru
ngau ongi bi pendru pa ngut ke melita kumaya jai bru sudah. Please remember, does not mean that if you love your own people means you have to hate other people. That is not the way in our life. Hawang yung maya yaktin yung imur yusi yaktin yung vitruan. Hawang yung maya balang yung imto umur yusi balang yung vitruan. It's just a question of respect each other between us as a human being. Kanito ako luti ko imi apartheid. Wala no mi kama dugo tiya ni mentay pa iba. Wala kinong cari balang dugo tiya ka manu bahagi kon kiti ulai to ulai man dakai ulai man gunda. Wala kinong hikai professor lecturer do tiya yo ka manu pas bahagi student yongi. Wala kinong ba aksong isi song do tiya ka manu bahagi mit ke chong yongi. That is the duty of your elders in every sector. Nakalingan ngayon ang I wish you all the best in college. Yuluti hagisi por dawan. Yaw man college ko po upen. Yaw man college ko sai engineering doctor sig leaders ko per. Yaw nam ko yung kasema yaw nam ko college yaw nam ko chung taw yung i. Yaw nam ki begi pa kumaya yung i. Hagpartahi, if there is no give and take policy, we are living in an incomplete life. Daging ikitin kublay chibon, kublay chejaran pimara. Sao sugo ang wayo ulan siya kani college souvenir hagani ki por. Uman na chibenta kam ko de blaluti. At uman na chibenta kam uda blaluti biang hagani singi por dawan. Sao talk about chpaduli snem de bon uriyo jan bu hagani item tan yuluti next 10 years an yo bon league program.